Nzama ya maundu ma Malelo na Ukui mbungeni ya kaunti ya Makueni ni atambuka kaunti ya Masako maofisini ma muvea wa Ukui kuthoima maundu ma Ukui methitwe maitwa iwa ni serikali ya kaunti ya Masako. Kwenana na minister muveani wa Ukui na Malelo kaunti ya Masako Nathaniel Nganga ni kana kielelo kinene cha ndambuka ino kikunenanisia maundu ma Ukui na kukua na mawoni maundu matonya kwa ila kaunti ino sieli vala amemba manza maesu ya Ukui kuma mbungeni ya Makueni maelesya kuyani wakuoni maundu ma Ukui methitwe maitwa iwa Masako ukalikoni wa kutema na kwa ile Malelo ma kaunti na muno kuma walaniwa wao imetukiwa barabara mashinani wa Mbewa. Dan Mwongela nukulivote. Minister muveani wa Malelo na Ukui serikali ya kaunti ya Masako Nathaniel Nganga ni waelezekana kikalo kila chaeteva maofisa mamuvea wa Malelo serikali ya kaunti ya Masako ndumwe na ma-MCA manza Ukui ambungeni ya Makueni ni yanenanisya undu wa kwailia maundu ma Ukui na muno kaunti ni ithisieli vala komiti ino ya mbunge ya kaunti ya Makueni yetha ndisoma maundu mekivuthukanio maundu serikali ya kaunti ya Masako silamveo withitwe twaisya mawalani ma maendeleo ukalikoni wa Ukui. Tetera na episode ndayana na shimenene kuthwa na atongo ima members ma county assembly ya Makueni committee ya Malelo na Ukui mathoke yao mondendeni wa ofisi maitu ma department itu ya roads and transport kwenda kumanya otwe kawitu ndeni wa secretary na ondo tetero tende na kwekanesa ndeni wa kwa ile maundu ma Malelo na Ukui ndeni wa kaunti ya Masako na tama ene siondu tithitotebo kwa achieve milestones ila mbinge tithitotiyeka ndaga twabunde ania malani kuma kwito undu wa kwa wadona kuna effective implementation ya programs ya Ukui na Malelo katika kaunti itu tama ene siondu tuangethetie uthukumia thukuma itondo methito maithukuma atia uno department ithukuma na vamwe na department ya national government ongelela kwasikana ni maendeano kwatiania vamwe na kuendea kwisanisya maundu ma uthukumi nikenda kuendea kwa ile uthukumi wa nthi kaunti-ini sieli matwakikisya kana imonete twithito tuyekaneza ndini wa sector ya Malelo njugu tumimokia kusoma from a form of the sister county mama neo tuikosu nikenda na mumende maka implement ko makathia muno program ya ila governor na base ya kwa new equipment yenda na operating doani na maintenance equipment na pia ko spread the fuel equitable across all wards the county entirely ania na Amazon jana tama twama thigulo la lelo imwila tikite including lelo akathalani nza iconic Aviani Road ulanga bana wabinyoneki lami in the last financial year ndama ile zile ingitithito tuyeka lami maende ala twende na usukuma kwa ile Ukui na Malelo ndino kaunti ya Masako ni kwa heshima na ndaya nondo wakweka yonekana ina kibiti na ketito ndino wakweka ondo sio sector ya Malelo. Daniel Mwongela, Mutungo TV, kumava kaunti ya Masako.